Musyi Umwe kuma utuini wa Kang'ale Kiatine Matinyani kauntini ya Kitui niwekumya kana niwekaila andu ngoo ya ulau vamwe na ndongoi umatetheesya kuiva ndivi ya Sivitali ila ni mbee wa kimansa silingi ngili maana ana na ila inatiiwe ni mwendo na ulo inatiiwe ni thayu musyini wa Ilovi nthini wa Sivitali umwe ngalikoni isu Aineena na aandiki mama ovo Benedict Mwendwa Muli ni wakulwa matetheewe ni kana kukwata mwi wa mwendo wona ula wende kwithiwa uisi wa nthini wa Sivitali lina musangi ni mwandiki wa mavo. Musyi Umwe kuma utuini wa Kang'ale Kiatine ulau Matinyani Kitui cha ni wasuoni wende na niwekaila andu ngoo ya ulau onduma na ndongoi kumatetheesya na muvathi wa Kuiva Mbilu ya Sivitali ya mbee wa silingi ngili maana sivitalini umwe wa kimbene musyini wa Ilovi vala mwendwa wona ite wa mbee wa kutiwa ni thayu kuya na Benedict Mwendwa niwaweta kana methitwe maithinania na wa mwendwa wo kuma mwi wa mbee mwaka vala unethitwe ite wa masivitalini kivathukanywa musyini wa Ilovi vala waweta kumana na mukoma wa matakitalini kuna masukumia kumusembia mwendwa wo sivitalini wa kimbene vala Mbilu ya Sivitali inambatie muno. Ninithiiwe na kwatwa ni musiba muka wakwa Patricia Mwendwa ula ambapo ni former mwalimu a retired teacher nunethiiwe no wau kuma January na tuviko yu February anakoma Kenyatta private wing na nasioke nga dischargewa aku diagnose arthritis na many other complications sia uau ni kula sia well wishers best friends anuma kanisa to the Anglican Church ala monze matwisi na matonya kwelwa ni thina wo watukwata immediately kwasia mundu waku mwendene na mutu wa imwe matutetheesye tuive hospital bill na vamwe na garama cia kumumya mosyari na kuvanga mathiko musyi uu enda utetheiwa Kuiva Mbilu isu ni kana kukwata mwi wa mwendwa wo ula ukomete musyini wa Ilovi na vala waile kuthumuswa Matinyani Kitui na vala wakule kutetheeswa no kana itina wa Kuiva Mbilu isu mavikie na kumba ni kiathi kia kumumasya mwendwa wo. Dakitali ni komete tuinethi Kenyatta kana another government hospital tunaendia private hospital nikenda kwati Utethyo as a result of strike nelo naendia au dume wa hospitali la tunaendete tunarified tuinze yani tuavituka MP sha ana develop ngoo kulio kunanesa na tunethia no tumanzi Utethyo kwa hospitali ingi na twavikavu dakitali au mala na au muthima wethe hapa undungi no amwiki oxygen na anapambana nake kuma saa 6 cia muthenya na anaendania nake mpaka kwatuka na ciavika saa 2 a develop a stroke na yethe ayoka ina vinya yethe ina failure ya nerves twaitwa ngili maana lakini fortunately wethe bai kitanda mbaitu na kuliu kwa yote ula utonya kwitha inatiiwe Kwenda kututethya. Ripoti ya vlingi wa mauvo kuma kauntini Kitui ni lina musangi.